hai mana za ting choma I zaiklum ya wang rap menen mai nteu kyo zikana ting kom changna za ngkai je mingyu ma mai ting chwa kedere insa paulia ga radali Hamei me bebam Mizoram gu Directorate of Information and Public Relations saja Northeast State ka cham gen mailut ge tingri blam ge na zemna me chai chang di baza hang him reuziket me chai chang dali zaka chudli zena mailut ge Northeast State ge tingri inchi ze rui blam ge na zemna me mina hang him reuziket me chai baza hamei me begena zai hadui nai begena le zaka chuli tati bari mai banai kam mai ge zena Northeast State dramagen mailut ge tingri inchize ruindo hang begene mina hang him reuziket me chai di broge ze Assam ge na mina hang skui le zaka chudli Assam ge na mina hang skui me chai di broge mina hang mingyu me ze bonda area Guwahati ge na le za chu mina hang na ze Lakhimpur district ge na zane mina hang na ze Golaghat district ge na le za sali zai chirun mag ze mina hang him reuziket me North East State ge chai di broge Arunachal Pradesh ge tati ba rimai ge Kameng district ge mei begene mina hang skui me chai di dele zaka chudli zai Meghalaya ge mina hang srok tati ba rimai ge banai kammai ge zai Mizoram ge du mina hang srok Mizoram ge mina hang srok me chai di broge mina hang na a Myanmar me kaule zaka chudli mina hang srok Mizoram ge chai hang ge changbze tingru inchi ze rui ze mei kyu ze hotel ba kyu begene le zaka chudli zane Mizoram ge na mailut ge tingru inchi sangze rui begene district reuziket ge mei hai pere me le ze Mizoram State gu Directorate of Information and Public Relations sale zainan mailut ge tingru begene Nagaland ge du mina hang kya truck ka karai be chai dele pugu truck gari ze ting chunang ko kyu ze to be begene ka klei be ped be ze Dimapur banai Kohima gu highway ge le ze ka chudele zainan mailut ge Northeastern States na lui ge tingru inchi sang ze rui dele ze India Meteorological Department IMD menesali Zane Northeast State Assam ge mailut ge tingruin indo hang di bzegna Brahmaputra ngeuki hadu into ka sangjana ka Dibrugarh district ge misui heru ka sangbege la dale zeka chudli water resources officials ne sajana ka Brahmaputra Dibrugarh district ge ngeuki ze hadu into hang di bze 105.85 meters re into hang dale zeka chudli hadu into hang di bzegna na ka Dibrugarh district ge klo himreuze mingeuge dui nai tau ze zemna me mina changkreu pere mine longreu ze lali ze sali zan Assam banai Arunachal Pradesh gu haram rai border Timsukia district Bumzir kloge Bumzir ngeu kigene hadui nai pet ze mina hankreu ze medai mize hadui na nai chim ndi ze tadu ten rui chilakti mize Indian Air Force IAF mine helicopter steluzens nai tangmege nri pet kaidali ze kachuli zanana mailut ge tingru indo hang begene Assam di Mahaso district Mahor banai Temenglong road gari impui ki lai song banai hangrom kagadu babam ka cham ge meize main di sangza mele ze du kachudli chiren magza klo ka cham ge du hemei me begene zemana me bambe ki rames du teunsiani le ze du kachudli za haflong banai Silchar gu road gari impui ki haduine lo puiting bam ge du bolero pickup gari ze nya laktale ze du kachudli gari impui ki ze haduine lo puiting di ze tet pet chilak di ze Zane Manipur State lui ge du na mailut ge tingru inchi sangzaru indo hang begene du nai begene zane mei begene zemana me bambe ki ze hadis ze rakta se zgchum teunsiani le ze ka chudle pnui ki teunsian di bzigene na ka Manipur State lui ge zemana me longreu ze bamme mina changchum za hadis ze hangna la le ze official nen znai ntangmai ge sali za chirun magza tingru inchi sangjana mailut ge tingru begene tati ba kammai ge zemana mina hangna du ka zamle ze du ka chudle Zah kaune ta chai changdi bezdu raksruk zemadai chai changdale za chuli Manipur State duige zah me bezdu bam kreuze kanaga mele za kachuli Zane Northeastern State ge na mailut ge tingru inchi sangze rui blam ge na India Ramgo Union Home Minister Amit Shah Northeastern State ka cham Assam Sikkim zane
Arunachal Pradesh gu Chief Minister zane Manipur gu Governor na du ngom pogai le zedu kachudli zane chige Indiaram gu Union Home Minister ne changbui bui bira pizening tingyoze ngagule zepnui ze rangale ze sali zane namailu dia tingrui bigene na ka North East State Assam ge hadu inai bigene district rubze mingyuge zemename lungka hareme zemina changraks na ze de set pere iladli ze sali Zaichuna tinge Indiaram ge COVID-19 hararet ze ntoga sangze ladai dele Indiaram lu ge chuna COVID-19 hararet bamze changchumze haichumze rakskuize mnyu lalai zakachudli chiporoge kirela gana cases kilangni zakachudli kirela ge cases bamze changkeza haichumze hanghim rose stroke patient COVID-19 hararet gena raza lalai jasali Maharashtra banai Delhi gidu namailud ge COVID-19 hararet je ntoga sangza Maharashtra ge haimadai ze raksrok ze snazane Delhi ge haichumze raksnaze mingyu lamuile zedu kachudli za Indiaram gu Ministry of Health and Family Welfare MO HFW Minister tati bakapeku hazi himrozikat maige COVID-19 hararet gena Indiaram ge nchetka ngkaize madai lunge mina hang madai me chai dile zedu sali Zane Assam State Disaster Management Authority SDME menesa ze Assam ge tati benchet kangkaize madai lunge tingri blam gena mina hang de set chai dile ze kadule poroge mina hang chume duinai bigena zane mina hang mengyume me bigena le ze kadule mina hang de set me chai di broge ze mina hang na poroge na poine ze Golaga district ge duinai bigena le ze achu zane mina hang ke ze Lakimpur district ge dui ge kyu ge ze chai le ze sale ze mina hang mengyume ze me bigena Kamrup Metro district ge chaile je achu zane mina hangna kazam le je sali zane Assam Guwahati ge me bigena chaidi me kibo me mina hang mingye me je mina hang kat ge Assam ga government ne ka charang kanga ba langmadai pegule je Assam Gu Department of Housing and Urban Affairs DOHU a minister pe zainta Malabar wana rang bakai dele Zane Nagaland Nationalist Congress Party NCP Minahang Sna sitting member of Legislative Assembly MLS में ruling team Nationalist Democratic Progressive Party NDPP के हरोगाई दले जगचुदले नका Nagaland State Legislative Assembly के members रक्स रुकबम बिगे नका NCP members MLS में Minahang Sna में NDPPS के हरोगाई का कदाई बिगे ना members NDPPS के ना house के हंकाई जमीन बम नका हंगिम रोज़ ना चंगदले जसले जने Nagaland government official spokesperson Banai Nagaland gu Minister for Power and Parliamentary Affairs Kezi Kenines ze Nagaland ge NCP gu MLS me NDPP ge hroga rahanga panigu formal application ze Nagaland gu State Legislative Assembly ge Speaker pe Saringang Long Kumar da ge pegaile ze kachudli I gena na main teu zikana tin kum chana zeng kai zemingyu hama mai ting chua kidere insa paulia bza loigai radlei pigai zeng kingai nimle ne ze todlei hai mena zaklum